Yes, nongeye kubasura inshuti bakunzi bacu mudahwema kudukurikira aho muri yose, nizere ko mumeze neza cyane, by'umwihariko wowe udahwema gukurikirana ibiganiro tugenda tukugezaho uko bukeye n'uko bwije, ndagusuje cyane. So guys, dore breaking news igezweho kuri uyu mugoroba irimo kuvugwa hariya mu mujyi wa Kigali, by'umwihariko hariya ku kibuga cy'i Kanombe. Ni amakuru ababaje cyane, ni amakuru yaje kubabaza abatari bakeya, amakuru yaje gutungura abantu benshi cyane, kwibaza ngo umunsi umwe batangaje ko Prince Kid yaba afashwe, nyuma y'umunsi umwe bakatangaza ko Prince Kid yaba yitabye Imana. So guys, ni inkuru yaje kubabaza abantu benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda, ibintu byaje kubabera urujijo, ni ibintu bitari kuvugwaho rumwe n'abantu bagiye batandukanye hano iwacu mu Rwanda. So guys, ese ko Prince Kid yaba yitabye Imana nk'uko birimo gutangazwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, cyangwa Prince Kid yaba ari muzima akaba ari amakuru y'ibihuha? Ibyo ni ibintu ugiye kumenya hano ngaha kuri Cardinal TV. Bana nanjye muri kiganiro umenye byinshi kuri iyi nkuru, cyangwa se kuri aya makuru arimo gutangazwa kuri Prince Kid. Ujye kumenya amakuru y'indani arimo kuvuga hano ngaha kuri uyu musore dukunda turi benshi. Prince Kid ndabizi akunzwe n'abantu cyane. Bana nanjye mu kiganiro rero, aho ugeze kuri channel bwa mbere kanda kuri buto ya subscribe, nawe utarayikanda ikintu cyogiye kugira ngo kande kuri buto subscribe, ujye umenya breaking news ziba zicicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, amakuru yiriwe avugwa hirya no hino ku isi, haba mu bukungu, imyidagaduro, imikino ndetse n'ayandi menshi cyane aba arimo gutangazwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Njye mugiye kubana muri kiganiro nk'ibisanzwe, nitwa Pacifique, nkwaye ikaze rero. Yes, ni amakuru akomeje gutangazwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, inkuru ibabaje cyane abatari bakeya hano i Rwanda. Abantu benshi bati ese koko Prince Kid yaba yitabye Imana, cyangwa ni amakuru y'ibihuha arimwe akunda gutangazwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye? So rero Prince Kid, abandi bati Prince Kid nubwo yaba ashinjwa ibyaha bingana gute, yaba yarakatiwe imyaka igera kuri 5 ashinjwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse no kwaka ruswa ishingiye ku gitsina hariya muri Miss Rwanda, mbibutsa ko aribyo bya Prince Kid bundi arimo gushinjwa, byatumye akatirwa n'imyaka igera kuri 5. Nyuma yaho Prince Kid akaza gutoroka agaturukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma y'uko urwego rw'umutekano cyangwa se rushinzwe gukurikirana ibyaha byambukiranya imipaka hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zataye muri yombi Prince Kid, akaba harimo kwiteguzwa gushikirizwa u Rwanda. Prince Kid rero, inkuru zatangiye gusohoka zavuze ko Prince Kid yagejeje ku kibuga cy'indege i Kanombe mu masaha y'urukerera rw'ijoro, nk'uko uri kubona muri screen yawe, bavuga ko Prince Kid ari umurambo, ashobora kuba yitabye Imana byarangiye, Prince Kid atakiri umuzima. Abandi bati se Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zakoze iki kugira ngo Prince Kid aze kuba yapfuye? Ni amakuru arimo kugenda atangazwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Abandi bati Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zatumye cyangwa se zagize uruhare mu rupfu rwa Prince Kid. Ariko so guys, aya makuru ntago araba impamo ku buryo wowe ushobora kutangaza ngo Prince Kid yaba yitabye Imana, ku buryo igihugu gishobora kwifata kikazana umuntu uje kuburana kikamuzana yitabye Imana. N'ibintu bitaza kumvikanwaho rumwe n'abantu bagiye batandukanye. Abantu benshi cyane batangiye gutera comments zigiye zitandukanye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, bati ibintu ntago bishoboka, Prince Kid nta na rimwe bishoboka kuvamo, kuko ibintu byaba biteye agahinda kagiye gatandukanye hano hirya no hino, ndetse si no mu Rwanda gusa twaba tubabaye, ndetse no ku isi hose muri rusange. Yaba ari inkuru ibabaje cyane kumva ngo itangazamakuru ku rwego rw'isi hose rwatangaje ko uwitwa Prince Kid yaba yarafatiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubundi akumvikana amakuru avuga ko yaba yitabye Imana akigezwa mu Rwanda. So guys, mujye dukurikirana rero by'iyi nkuru ko biri kugenda bicicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, amakuru akomeje gutungura abantu benshi cyane. So guys, reka mbashimire rero mwe twabanye mu kiganiro, by'umwihariko kabakanze kuri buto ya subscribe. Njye mwari kumwe bisanzwe na Pacifique, mukomeze kugira byiza aho muri hose, ndabakunda cyane, Imana ibarinde. Ciao ciao.